Arnisi abaha perangkia tum kinang soda puta krung saya mai kapado. Karbi Traditional Sports Association pen pirthia dang anong nam kachithang dum flu pokhilain ti pia phan karchu. Dilai long inu dingkan thokera phawa sabura phan habit ingnar apan karmu. Borpothar police atung humni aron re painting pk ponatra kinep dum long. Kardom prime time abirta kithan pona bang nili rongbong terang nonar jeitha birta anton pen kidam tang pai phai ni phai keb arni diphu karbiang long morning star football club conference hall along dadrongro express la pen karbinong life aim pru gospel son kro pater pi ponse phangkia tuma phan kinang sor arona tang putha krung sai mai phadopon krung sai mai chingchi aprang drongro express abitung pen kachupa pona luisarpo KEMSFC Chief Advisor and Water Resource Department Executive Engineer Mijikro Executive Engineer Achar Ropsaji Rongpipi Tadrongro Express pen Karbiang Life Haipu Gospel Son Kro la pen Kiritar Leba Bangpu Ayusman Data pen Roslin Tarupi Tadrongro Express Editor Hevelin Timon P la pen Karbiang Life Chief Editor Ratis Rong Pratum Chetong Dun Apusona Porhod Executive Engineer Mijikro Hin pen ta Tihek pen Perangki Atumaphan Kinang Soda Pothak Than Paridunsi Krong Sayame Kicheng long jiaphan pupi dunlo in sorba ngalo kadul ban dili publisher house ahoy be na kilo paper biglo kadul be methang kam chero be an kilo be skelang be na porang chidiru na kilo paper biglo na pen ahok pe na democratic long je la itun press itun dai si anu joblo sida apor be na por ke anu job da thil thela ka pathir su mobe hum jithalo ta hai lo kado ya preserve na job se hai da itong sade dunno na pen koson se lana kisung gong ka ken kam teacher kon je so andai itong chale dunna pen dili da correspondent nang dundo hang eji ko se toy pen chingwai lo bon spa ni itong apor kadure and joksi itong hang etcetera lo but that's all next workshop we can invite all our correspondents nasi pini nang itong ana tong na kilo and the real hero ke la correspondent atundo main adhi alam me correspondent tum phan ni tum sikai si ta bilong pin man silalang tum ani chatapi la correspondent man tum harusi anda tum mane thikon bilang krung saya mai long anda por hod Roslin Tarupi pen perang kiarona tang mida ethik saputhak than pachini pon lason thak si arni dilia por hod Ayusman Data ahin pen sitame media ethics la pen print la pen electronic media tuma phan kinang soda puthak than pachini pon and then sobe apunaloke ko what does journalism mean to each one of you based on the answers I think we will find some common ground why we are all here together because I think we are all here because of journalism and we shall go here so because of that fair. So what does journalism mean to each one of us? So shall I pass on the mic? Arnisia Pharman kapaman pon perangki krung saya mai mesen pen pachun pon camera person Sarjib Gathar Roson Hansi pen dikantoteron Karbinong Life Kidam tang pai ni pai kep arni Karbi Traditional Sports Association thiek pen KTSA ahin pen pirthia dang nong nam khachithang dun phlop kapathua bang phi pukhilaing ti pia phan amithang aboha long karchodam ada por phai kep malom pukhilaing ti pia bohan paledam si Karbi Traditional Sports Association kongchun bang Roson Hansi Japon si KTSA asong hin pen ansusi ning kapathidun chia phan pura poho pen archodam si songamen pen kachuro asimsap pi pajir tekang European Master Games along India pen pining anhe hello ke chengsi kapathudun along pen Karbi anglong pen tami ko pai ke me pokhilaing tipi tun pen kilometeran koraisi ke khat along chipahaidun si Karbi anglong apharan bronze medal chepalong tunsi nong me wan pi Alangli LP School ang deng Charlie Bomo hut pen si kapathonat ke hung halabang swa hut ko pai ke mi pen arta jum hega hut an ke ni hang ni rem ang kang ansi chipati dun bom Lapuson dun bom si Chandigarh along National Master Games Sernong Ekethom lapen Asia Specific Master Games along tame ser anong AC tamanong ihini
ako Dehradun Master Games along tami share nong ihini ropa nong EEC la pen non hedjong European Master Games along pen tami tamanong EEC an chipalong dun pen karbi ang long radap aphan kathitan anong mi wan pi Chandigarh lang lagi chengsi national game lo tamani share nong ek thom nong lo abandon to ko Asia Pacific long share nong EEC lo pen tamanong hindi long dun long so pen ako second master game long there dun tami ni share nong hindi la pen drop along anong EEC long lo so pen to ako non bang ako European master game long mage la tamanong EEC sini long mon chono alang li ke pathudun long tang an ki thek ason an ke aning ke hang owi kimia tumaphan than ponji aphan bor e pidun jiputa ake mangdo ni dream bang la non osomar tum kadlong tame mane ke talented mane aning ke hang son ke thek ase osomar tum do adom handa mane li tame un ani li ke thek ason an tame lang man coaching tame ma towar tame ni than pon sin national game international lang tame ni paling bonwan ke ni bori ji ni kon ma ke thek ason ni non bang long ke thek long ke lang long atal don long a ke thek anon le tame ni osomar man than pon sin hai long paling sin ni nam long ke bori ponji apon sob bori man ni tum ka do ka tame trapon ko se ni thek la pen isi ning oi mi ason social media long ke tok ta patum master games ke pathua tum ke osoma rong rup ke joi mate ke joi I dam chot pu social media long ke pachi thang ta pen kachit thek long pen alang di pukheleng tipi karbi nang life apherang ke atheng no ning du na chi paklang du non ni rat khang pachi bang lo lo mane ke suman dum social media long dami ni thek long mane chelang dang khang lo jeng la master game amang ke mane kiju dam ko selang tum so palam ni ni duk ki doje master mane ko sono ko ni tum ke bi he ko na me khela ni hango bas ni tum hala salam nang ku dum mane ni si ni duk do mane tum ta kiju dam hala dag dam bali ni tum la ni si dak pa thudam ben mane khai kan khonsi mane misena to war mate misena nong ke ban ji se tum da boli apa ni tum jong se ke the tum se ni tum se la ha ang song pa thudun robote osomar mang ke thomi we ni tum nong chal nang lang don pen na song ni hing si pachom da nang tum da non la Asia Pacific Master Game medal one tami osomar khan tami training da khan tami free coaching di kon so free coaching ban ni non osomar ani karong ani ke hang tum non ke thomi tum dolo sa pani charong lo pachu hetam di puro son hanse karbi nang life Dilai Police Station la pen lore hajan beat office is division angkang patimi arnikang sam por phai phomalom ingnut asabara long kilek theni kan chokera pharta phan lang tukram sa rong along habit ingnar pan kar mudera pusi birta nang pale kaikia son long kilek the rip pen ami thanga boha ka chadam bama hosila swa huni pholo kititanga bangar pom Dilai Police la pen forest saikhia tum pen humdam si pini postmortem aphan saidenglo mamalom hala so hawar la pen kapre di malom habit ingnara hor ke dover pen ajoksi lekthia sang hu apram dam nanglo bugajan pen anon terang karbiang long life Barpothar Police Station angkang arlo raikomasai phuatum kaiki ason ke langtarli bomahut humni aron re pen thing pike bona truck en emlong raikomasai khia long kachinang check e humatrak lakha BRECCDB sirkep 5V sirkep 5V la pen NL 5V EC ke narkep ke thom EC la pen driver tum MD Narsat Alam la pen MD Khairul Sik pusi pang thek pon labang sothing Pidemapur pen ponsi Kolkata an ke thondam jia phansi chi siglo bonta rai koma sai khia tum chini dun det ajo Barpothar Police atum neb dun cheklo thing pi hi thia long Jordan lote lak thong kep atang ka long ta thek pusi rai koma sai khia tum pen than pachini pon kedam tanga chiklo malom NH39 atwar pi pen pon lo sita Assam la pen West Bengal a hoi mate Sirampur aget along chinang dam cheklo nonamat komatong labang swathing pi ke pon lo ni ahem phua phan ritar le pon bom lang pusi rai koma sai khia tum pen than phang khia tum phan than pachini pon truck la pen athing pi anta Barpothar Police Station along si bi pon lo kar bukajan pen nan anon terang karbinong life
pini prime time abirta bangke puan sikang toning lo domi thangme korang thu